आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवे पाउ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी अखोई हौख्रब इतिहास येंगलगा भारतवासी पुनमकना साउथोक्सब पोकदबनी मणिपुर हुंपुतरा मरीसुब गणतंत्र दिवस पालन मपुंग फाना पांगथोकनब सेम साब लोइरे मपुंग ओइबा थौरम इम्फाल गे ऐतिहासिक ओइबा कंगलाद पांगथोकनी गणतंत्र दिवस पालन गे मांगोइना लुसिंग कयाना याइफा पाउजल पिरकली इम्फाल ngasi pangtokhiba Rajya Mantrimandaal gi mifamna health sector fagahnabu yauna toan warep kaya lawkhre amasung laibak ki mafum pumnamukta ngasi 16 suba National Borders Day pangtokhi राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाइरी अखोई हौख्रब इतिहास येंगलगा भारतवासी पुनमकना साउथोक्सब पोकदबनी हौजिक ngahaki mamangda akasbani gi thongda laibak asigi humputara marisuba ganatantra divas palan gi mangoinana miyam de pio paujela mada राष्ट्रपति na hai अखोई gi laibak asida ganatantra sanarak pachahi humputara manga suba da sangchilak pahore अखोई na ganatantra divas palan pangthok matamda laibak asina phanglakiba achievement sing adubu ningsingduna punna pangthokadabani मांगना हाई भारत असि मालम की ख्वाइदिग लीरब साबेत्या सिंगी मरक्तमनी अखोगी लाइबाक भारत असिबु गणतंत्र की ममा हाइनसु खंगरी निंग तंब फंगब कुइद्रिंगे की मतम अदुदा लाइबाक असिना मसिंग थिंगमद्रब सिंगनब कया थेंगनकी मतम सांगना मिराइबा की शासन लैरम मरमना लाइरब मसुंग लारिक हइतब की समीक्षा चाउंग थेंगनरमी अदुम ओइनमक अनौब आशा कया गलोइना सिंगनब सिंग अदु थेंगनदुना सखतपगी माइकेद खोंग थांजिन बाहुरकी पाक चाउरब लेबाक असिद लैरिबा मानदब मरि खेनब कयागी मरक्ता अखोई भारत मसा ngakतने हाइबगी वाखलोन पुरकपंगम की जात खेनब मसुंग लोल खेनबना पुनब सक्तम सागतपदा खुरौक चेनबगी महूर्त निंग तमलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अमा लाखी मसिनी अखोई भारत की वारी राष्ट्रपति न हाई We have succeeded as a democratic republic because so many creeds, so many languages have not divided us. They have only united us. That is the essence of India. That essence was at the heart of the Constitution, which has withstood the test of time. The Constitution that started governing the life of the Republic was the outcome of the freedom struggle. The national movement led by Mahatma Gandhi was as much about winning independence as about rediscovering our own ideas. Those decades of struggle and sacrifice helped us win freedom not only from colonial rule but also from the imposed values and narrow worldviews. मणिपुर हुंपुतरा मरीसुब गणतंत्र दिवस पालन हयेंग मपुंग फाना पांगथोकनब सेम साब लोइरे मपुंग ओइबा थौरम इम्फाल गे ऐतिहासिक ओरब कंगलाद पांगथोकनी राज्यपाल ला गणेशन मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन मंत्री सिंह अमदी लुसिंग कयाना गणतंत्र दिवस पालन गी मांगोइना याइफा पाउजल पिरकली माकी पाउजल राज्यपाल ला गणेशन हाई इंग कुमजालिसिंग समापन यांखै की जनवरी 16 तगे हौना लेबाक असिना मसागी संविधान चनब हौरकपदगे हौजिक फाउबदा लम कयाद सौखतपंगम लै गणतंत्र दिवस पालन लाकपदा अखोई खुनिमकना गणतंत्र की ममल खंगना अखोई के संविधान बो हेन मसक मंगाल थोअनब पुन्न थौदांग लौमिनरसि हाइरी माकी पाउजलदा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन हाई गणतंत्र दिवस पालन लाकपदा भारत संविधान बु सेंबिरंबा अखोई की मित्यंग शानबुल सिंग अदुगी मफमदा इकाई खुमनब उत्पग लोइनना हेन मपांगन कनब लेबाक अम ओहिनना बोवारेप लौरसि राज्य सिबु हेन शक्ति ओइबा सखतप लमदम अम ओहिलसि हाइनसु मुख्यमंत्री न मखातान फोंगडोकली मणिपुर विधानसभा अध्यक्ष थोक्सोम सैत्यव्रतन महाकी पाउजल हाई अखोई पुमनमकी ओइना साउथोक चनिंगा ओरब नमित असिना लाकपदा हेन मपांगन कनबा गणतंत्र सत्प लेबाक अम ओहिनना बोवारेप लौरसि महाकी पाउजलदा केंद्र के शिक्षा अमसुंग मपान थोरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाई तुंगी मित्यंग सानबा अखोई लुसिंग सिंह थंबिरंबा ममन यामलब संविधान असि मपुंग फान चनहंदुना धर्मद मिसंग मिखाई नाइदबा हेन चौखुप लमदम अम पुरक ओइरसनु वाटर रिसोर्सेस मंत्री अवांगबुंग निमायना महाकी पाउजल हाई नुमित असिना लाकपदा अखोई पुमनमक अमत ओइना पुनसिनबग लोइनना हेन मपांगन कनबा चौखुप लमदम अम सेमगुटलसि रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मंत्री वाई खेमचाना महाकी पाउजल हाई अखोई निंग तमाम मपुंग फारब संविधान पुरकनब होनबदा अचौब थौदांग लौकिब लुसिंग सिंग अखोइना मतम सुपदे काई कुमनफम थई महाकी पाउजलदा टेक्सटाइल्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मंत्री नेमचाक की बिज्ञान हाई नुमित असिना लाकपदा अखोई फ्रीडम फाइटर सिंग निंगसिंबग लोइनना अपुनब भारत अम सेमगनब होनरम सिंग अदुगी मफमदा इकाई कुमनब उल्लसि
महाकी पाउजलदा शिक्षा मंत्री थौनाउजुम बसंत कुमार हाई नुमित असिना लाकपदा भारत निंग तमहननबो हनबदा चौबो थौदांग लौखिबा लुसिंगबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबो उत्पग लोइनना अइखोइना मालेमगी मनुंगदा ख्वाइदगी फरब आइब संविधान सिनाबिरंबा महापुरुषसिंगी मफमदा तविमल खंगबो उलअसि हक्सेल मंत्री डॉक्टर सापम रंजन महाकी पाउजल हाई नुमित असिना लाकपदा अइखोइगा थौवै पाइपुसिंगी खुदुंग इंदुना लैबाक असिगिदमक कथोप ngamnabo wasak laurasi महाकी पाउजलदा राज्य सभा की MP महाराज सना जौबलेशम बना हाई लेबाक असिग संविधान बो हेन मगुल लेहनबगा लोइनना चौखट पांगन कनब लेबाक अमा ओइरकप ngambo ओइरसनु जिला सिंह हेडक्वार्टर सिंगदसु नुमित पालन से हयंग पांगथोकनब सेम साब लोइरे मरक असिदा आइन थिंख्रब लालुलुप सिंह पुनबलुप कोरकोमना हयंग पांगथोकदोरिबा रिपब्लिक डे गी थोरम असि बॉयकॉट तौरे हाइरी लुबसिगी पब्लिसिटी कमिटी न थोप सेरोलमदा हाई पांगथोकदोरिबा थोरम असि रिपब्लिक डे नते रिप्रेसिव डे नि मरमदुना ngasi ahing nongyaidegi hayeng numidawaram pung 3 फाउबा pung 19 gi total shutdown तौरगनी मणिपुर के राज्यपाल ला गणेश नंगसी नुमिदांग पुंग 5:45 मणिपुर की मियामदा गणतंत्र दिवस पालन की मांगोइना आकाशवाणी की थोंग द वांगांगनी मदुगी हेक तुंगदा मदुगी मणिपुरी वाहनथोक अमुक संदोकनी मसी कांगला अमसुंग सांगाई चैनल अनिमक्ता ताब फंगनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी Information and Public Relations Mantri Dr. Sapam Ranjan Hairi Pugning Wakal gi anaba si malengi oina sabu samesha ama oirakli Imphal ngasi pangtokhiba Rajya Mantri Mandal gi mifam loiraba tungda pangmising unaba mada Dr. Ranjan Hai mamang chahi ki October da Rims ta hangdokhiba Telemanas ki awat pastap sing launanaba Rajya Mantri Mandal na ayaba pire Handak ta hangdokhiba Sursanpur Medical College ki darka leba faculty sing hapnanabasu ayaba pire Mahangna hai Rajya Sida Health Infrastructure hena phagan hana balokulak khong thang sarkama oina Luang Sangbam Primary Health Center Sub Center asi Primary Health Center da upgrade tawnaba Sogol Banda Urban Primary Health Center hangdokpa Urban Health Center singjamai asi Urban Primary Health Center da onkatpa masung Primary Health Sub Center iroisham asi Health and Wellness Center da onkanabasu mifamaduna ayawa piki Health care zi yaringai jaga kodingmakta upgrade tawnunabaidamakta akoi honaduna lai duga Primary Health Sub Center iroisham Health and Wellness Center ongkhatpa duga ngasigi mifamjida akoigi Eklavya Model Residential School jingzi che kamjong da ma Chorchanpur da ma mogi teaching and non teaching staff launa bai da ayaba bigre duga akoi lamdam ma chawkhatpa haibasi akoigi jaga jida public investment laga industry develop tawba duga sigi matang jida akoigi government ki lairiba lam purpose of industry Nataka public utility ki damakta koi lease ta pithopa yana na bidamakta ya bigre Rani Gaiden Liu gi samani pan subamapok common thorum hayeng mantri pukhi da laiba Rani Gaiden Liu park ta pangtok lagani lusingba sigi mapok common lakpada Rajyapal la Ganeshan yaipa paujal pirakli mahaki paujal da Rajyapal na hai freedom fighter amasung Padma Bhushan mana piduni kai kumna krabi lusing be sigi mapok numitna lakpada Manipur gi miyamda thamoi sengna yaipa paujal pijari Hayeng pangthok kadriba Ganatantra Divas palan ngamari lenena tongan tongan police medal fangadaba singi minglau thukle Rajya Police ki PRO na thokpa cherol amada hai President's Police Medal for Distinguished Service IGP Achin Haukiba amasung SDPO lamlai oiriba Amarnath Sharma da piragani Police Medal for Meritorious Service na Manipur Police ki mi ahum da piragani English ngani kunmathoi gi ningtam numit palanda Rajya Police ki mi taramanga da tongan tongan ba award sing piragani hena lauthokhiba du hayengi Ganatantra Divas palan thorom da yan thoklagani makhoi gi manungda President's Police Medal for Distinguished Service ama Police Medal for Meritorious Service nipan Police Medal for Gallantry ani amasung Union Home Minister's Medal for Excellence in Police Training gi mari yauri Loktak Development Authority LDA Chairman Moirangthim Ashni Kumar na hairi Loktak Pat ki akoi bada khundari bangami singi yaipana bagidamuk State Fisheries Welfare Policy syamna naba thorang laire Policy si syamnaba committee sembaloire Imphal laiba LDA ge office ta pangthokpa diary amasung calendar phongbugi thoram da wangaladuna Sri Ashni Kumar na hai committee asida Fisheries amasung LDA ge official sing yauri masigi mathakta Cabinet Subcommittee on Determination of Boundaries of Loktak Lake and Associate Wetland Semkre committee asi PSE mantri na lusing mani masigi ahan mifam pangthoktuna Loktak Pat ta hojik thengnariba samasya sing matangda kopna khanakre
mahang na hai mamang sahi gi junda environment expert advisory committee siamduna loktak patta haujik mayuk nariba khudong chadaba singi matang na tijali IIT Kanpur gi hydrological expert professor Rajib Sinha na lusingba meitara mathoina saba subject expert committee gi recommendation loisilakle masig report athu matam sarkar khusin nargani Sri Asni Kumar hai loktak pat ki phium hanadagi phagalle hairabasu turel kayadagi chantarak pa amot pasing na hojiksu singnaba ma adumak oiri कोई ऑनरेबल सीएम ना याम कन्न होनर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इन तानबा मरुना एक्शन डेवलपमेंट बैंक की टेक्निकल अमसुंग फाइनेंशियल सपोर्ट लौरगा लोकता आसी कंप्लीट रिजुविनेशन तौबा अदु पीपल सिंगी लाइवलीहुड इंप्रूव तौहनबा अदुगा को टूरिज्म न सिंगबा पाखटनबगी दमुदा चौबा मिशन नमा वेना मान संख्यालकपदि होजिक मसी प्रोजेक्ट साबि स्टेज लाए मसी लॉन्ग टर्म प्लान मास्टर प्लान नम सेमबा सही अंखै सामा सनब सेमबगी प्लान नि अदुना एक्शन डेवलपमेंट बैंक सुमसी ऑलमोस्ट आयाबा पीखर मैम लोई ताबिरमन हानसु ऑनरेबल सीएम सुमसी लाउथोके क्यारक लेरे पर मसेदा कोई लोकता डेवलपमेंट अथॉरिटी सु प्रोएक्टिव रोल लौरगा फाइदा मरु स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट अमन तोरगना तो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट मरी नेबेसन को पुंजला कांदा कन्न मसे संगली मसे यामना कोई अनुभव डेवलपमेंट है बता सिग्निफिकेंट अमन लोकता कननबगी पादमदा मसे यामना सोब कानबो एगनी उखरुल की खंखोई कैप टूरिज्म प्रोजेक्ट लोशिंदुन मियामदा सिनारमदा मफमदुगी मियामना सरकार बु थागत प फोंदोरकली अखोई खुल पाउमी सॉर्टिंग सिमरेन हाई मणिपुर की मनुंग द ख्वाइदगी चावबु सुरुंग म वरिबा खंखोई कैप असि राज्य सरकारना लुपा कोटी तरत मखाइरोम चंगना संगत की बनी खंखोई विलेज की मियामना मतम कुइन ngairklaba टूरिस्ट सेंटर असि हंदकता केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह न मणिपुर लाकलंबदुदा संगारम बनी थासी की तरम अपंदना मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेना जसामिदा सतुना मफमदुगी मियामदा सिनकी बनी मसिगी मतंग द थागत प फोंदोल अदुना खंखोई खुलेन विलेज की चेयरमैन सिमरयो सिमरेना आकाशवाणी इम्फाल दा असुमना फोंदोरकली Mongsor Cave Tourism Infrastructure Khangkhui Khulan asi Honorable Home Minister Amit Shah na January date 6 da inaugurate tobikre amasung Honorable Chief Minister na January date 19 da Khangkhui Khulan ki praja sing da sinakre masigi tamak Khangkhui Khulan praja sing na hainingai leitana haraujei khunjak mayam ki mahut chillaga akhoi Honorable Chief Minister da नुंगाइबा अमसुंग थागचबा फोंदोकचरी केफ असिदा प्रोजेक्टि टूरिस्ट सिंग हेन्ना लाकबा हौखरे गवर्नमेंट ना सिकुंबा टूरिज्म डेवलपमेंट पिरकबा असिना अखोई डिस्ट्रिक्ट स्टेट अमसुंग इंडिया आउटसाइड इंडिया यावना टूरिस्ट सिंग वरकपदा हेन्ना नुंगाइबा वैष्णु अखोई खुंचा सिंग नसु अंगंबा मतेंग पिजाये Taramdoi suba National Borders Day ki thorom sip electoral officer Manipur sinduna ngasi Imphal gi Jawaharlal Nehru Dance Academy da pangthokki thormadu da National Borders Day ga mari lenana award singyan thokki National Borders Day ki thorom raja se ki tongan jila sing su pangthoknaki Sangit Natak Academy New Delhi gi makhada Theatre Center Manipur sinduna ngasi ya school gi MD Hall da yankai humdoi suba short play competition for creative directors lisingani kulhumdoi gi manayan thokre thormadu da MLA Sheikh Nurul Hasan amasung sangnai rami ke saruk yaki मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन गिलमजिंग मखाद संगसिलिबा वार ऑन ड्रग्स की खोंगजंग मपुंग फाना सगतनबा विलेजेस काउंसिल लोंगमाई एरिया न वारेप लौखरे ngasi pangtokkiba council asigi sahiga general body mifamna warep asi laukibani none area da ILP system ningthina chanhanaba masung mitop check tongnabasu mifamaduna warep lauki Tamenglong amasung none jila da komla thariba lomisina thengnariba khodong chadaba sing punna thengnaminanaba Orange Growers Association Tamenglong none haibalup amasemkre association asida komla thabalongmi homputra taruk yauri Nomaina kaplamada gi laikhidraba BJP Manipur Pradesh ki ex serviceman cell gi convener Laisum Rameswar mihata chanabami ani adu police custody da nimit tarahom doni gi man lautakre laikhidraba Rameswar gi hakchang da mukhyamatri nongthom biran yauna BJP gi lusing basing amadi miyamna laikal wa matung ngasi aroi mathong mangam pangthokre Akasbani Imphal gi pau tabiri Manipur yauna lebak ki mapum punmakta ngasi tarahom do shubha National Borders Day pangtokki kumsi sahi gi thimdi nothing like voting I vote for sure haibashini Delhi cantonment laiba Maneksho Center da pangtokpa National Borders Day gi thorum da Rashtrapati Draupadi Murmu na National Award singadu yanthokki mana phanglaba singmanung da Imphal West Jilla gi District Election Officer Ngangom Kiran Kumar Sursanpur Jilla gi SP Suri Sibanan Surbe amasung Central Bureau of Communication Regional Office Imphal yauri
Award asi lawraba matung hojik New Delhi da leriba Central Bureau of Communication Regional Office Imphal gi Head of Office Dr. Aribam Ibomcha Sarmana Akasbani Imphal High Election Commission of India na Best Election Practices lisingani kunithoi gi jati thakimana pirakpada Manipur gi ahum yaruk pasi yamna chawthuk chaningai ni ngasi tarahumdu suba National Voters Day gi thoramda ikai khumnajaribi Bharat ki Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu na Best Election Practices 2022 gi mana yanthukpi ki National Award ani yauna punna General Category gi award taramathoi tharaga award tarahumdu gi manungda Manipurna National Award ama yauna punna award ahum phangki National Award for Best Government Department ki category da Central Bureau of Communication Regional Office Imphal Ministry of Information and Broadcasting na phangki General Category gi Innovative Measures ki award na District Election Officer Suwediba Imphal West ki Deputy Commissioner Sri Ngangom Kiran Kumar na phangki Security Management ki General Category ki award na Churchandpur Jila gi Superintendent of Police Sivanand Surbe na phangki Manipur na National Award ama yauna award ahum phangki basi Rajya asigo ina yamna lemjaningai oiba mikup amani Thormadu da Kendra gi Ain Mantri Kiren Rijiju Ain gi Rajya Mantri Professor S.P. Singha Bagel Chief Election Commissioner Rajib Chawla masung sangnarba miyake saruk yaki Aroibada marwe pau amuhanna Rashtrapati Draupadi Murmu na hairi aikhoi gi haukraba itihas yenglaga Bharat basi pumnamakna sauthuk chaba pokadabani Manipurda Homputara Marishuba Ganatantra Divas Palan hayang mapung phana pangthoknaba sem sabuloire mapung obi thorum Imphal gi itihasik oraba kangla da pangthokani Ganatantra Divas Palan gi mangoina na lusingba kayana yafa paujal pirakli Imphal ngasi pangthokhiba Rajya Mantri Mandal gi mifamna health sector phagatnaba yauna tongan warip kaya laukhre amasung leibak ki mafam pumnamakta ngasi tarahum shuba National Voters Day pangthokki pauloi jare